orasma buat taganupan Bapak Inang Jape Marianan diar pai mai puka kita horjata bani panorang on jala hita melobe hatani Tuhanta nagabi tada pertunduyon bata bani panorang on pai mai ase mertonggo ma lobe hita mertonggo ma hita dipuji pasangap hanami goranmu Bapa bani sogot narion ibereham huban nami buei pasu-pasu ijalo hanami marhitehon goluh nabayu ari nabayu halaniai terima kasih tarpuji ma goranmu sihol jalon nami hatamu nagabe tadah pertunjuan huban nami ohal laho mamukah lahuan nami panorang on asia jariham parmolayam hanami boya rusi hanami hatamu nama pasingin hidup maham Bapa amin. Bapak Inang hita haganupan hatani Tuhanta nasilondos bata bani panorang on aimana tersurat bani buku Jeremia bindu 31 ayat 25 sonon ma hatani Tuhanta ayahudo membain sombuh tondui na mandate anjaha hupabosur doganup tondui na lohean ijai ma dasne kita ganupan na hinargani Tuhanta goluh taon bodo hatahonon ipausi songon sadakasa na madabuh watas batu anggo kasa madabuh atas batu boy hatahonon kasaon langsung do posah pecah berkeping-keping sonaidu huma pangahap Bapak Inang bani pardalanan ni guluh ta i dunia on gatido hita songon kasanok kanay madawas batu hancur berkeping-keping bahat do hal-hal na boy membain hatahonon hita madabuh pecah jatuh hancur bani guluh taon saminggu nasalpu Bapak Inang sangga melayani hanami hu kuryata uga pesraya humala sangga hanami membuan pewanita ipasukun hanami do hubani inang na hadir bani panorang ai bani pardalanan ni goluh taon Inang adong do piga-piga hal masalah na boy membain hita hancur madabuh lang margogoh bani goluh on ahama masalah nagati membain hita hancur berkeping-keping songon batu nok kanay madabuh i songon kasa nok kanay madabuh ku atas batu ay piga-piga sadia makatahon masalah parduiton na paduahon masalah parnaburiton na patuluhon masalah lang mardear pakon hasoman pakon napapatkon adong kepribadian na hatahonon na lape dewasa ay mahal-hal na boy hatahonon membensada tekanan bani goluh ni sadea dan ibagas tekanan ay totu sadea mengarapkon pemulihan humbani Tuhanta tapi bani teks ni ambilan taon Bapak Inang neyalami bangsa Israel panorang ay sedo masalah parduiton parnaburiton rosi disebutkan hanami ay kepribadian nalape matang nagabe penghancur goluh ni sadea tapi penghancur goluh ni sadea ay ma tiki sadea ibuang na bata ku Babel 70 tahun sadea ihuta Babel ay hancur sadea masih hancur halani doh masadea hun rumah ni sadea hun rumah panumbahan hun juma ni sadea dan ibagas kehancuran na sonay ay roh Nabi Jeremia membain hata panotap hubani bangsa ay jadi Bapak Inang hita ganupain hargani Tuhanta salah sada tugas peranan ni Nabi selain padaskon maningtingkon barita uhuman humbani naibata tapi padas dohuma hatahonon barita pemulihan hubani bangsa ay do na ondos bani tesni ambilan taon ipadas ne bata marhite Nabi Jeremia berita pemulihan hubani bangsa hatahonon na hancur panorang ay on ma berita pemulihan na ondos subani sadea ayahu do membain sombuh tondui na mandate anjaha hubabosur do ganup tondui na lohean bani tes ambilan on renungan on Bapak Inang muncul pribadi atau tokoh pemulih na jumpa kita bani tes on aima Tuhanta naiba ta sirsir do nini naibata memberehon pemulihan hubani bangsa Israel ay rosegi guluh tabani panorang on sirsir do naibata memulihkan aha hatahonon hal-hal na maseda na manekan perguluhan ta na idalani hitabani perdalanan ni guluh taon tokoh pemulih izon sirsir nini makatahon
Membain sombuh tondui na madatay, hubabosur ganup tondui na lohean. Adong sada janji, bahkan adong sada ontangan. Ase hita pibani guluh taon, ang gumarasa hita hancur guluh taon, atap aha penemanekan hita. Ibarat nokkane ay kasa na madabuh atas batu ay. Ijon adong harapan na baru, Bapak Inang. Naiberehon, hubata ay mamarhitehon, Nai bata ai akan mau memulihkan kehidupan kita yang hancur ai. Ibagas ontanganon mahumato tu ibagas turuh niuhur boy hita roh kubanine bata. Porot kondiri hubanine bata. Ase boy tongon Tuhan itu memulihkan kehidupan kita yang hancur. Amin. Margogoh mahita Bapak Inang mangarusi hata ai. Martonggo ma hita. Bapa nami na sorga, bani na calon hanami hatamu, nondos bani panorang on, lambin tubuh pangarapan huban nami, bahasa sirsir tongon ham, hadir sebagai sada pribadi, na boy memulihkan kehidupan nami. Alani sadar hanami Bapa, guluh nami on gatido hancur berkeping-keping. Malah suhur nami, bani hatamu, na dumma ondos huban nami panorang on. Basgoran yanakmu Tuhan Yesus Kristus hanami martonggo.